Туғандар, бұл видеода қойлардың алынған реалды бағаларын көресіздер. Анда месем алдына бір лайк, бір комментарий жаза кеттіңіз. Қаншалық көп лайк жана комментарий жазғаныңыз сайын мен ошончолук көптөгөн видеолорду чыгарууга аракет жасайм. Жана сиздерден бир сураныч туғандар. Ушул YouTube каналыма кирип катталып коюңуздарчы, катталып жана видеолорумду көрүп, ал жака только машина базар чыкмакчы. Кийинки видео жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Күн сайын видео салып турууга аракет жасайм. Қанчадан болду аке? Қанчадан болду? Айтқысы келген жоқ туғандар. Қанша болду шеп? 23 миңге алыныптыр. Ургаачы кой. Тиштерин сураганга жетишпей калып атам. Ассаламу алейкум YouTube көрөрмандар жана менин подписчиктерим. Бул видеодо реалдуу баалар болмокчу, койлордун алынган баалары. Алдын ала бир лайк, бир комментарий жаза кеттиңиз. Канчалык көп лайк жана комментарий жазганыңыз сайын мен ошончолук көптөгөн видеолорду жана сапаттуу видеолорду чыгарууга аракет жасайм. Анда эмесем обзорду баштадык тугандар. Каналдан алыстабаңыздар. Канчадан болду? 17,5 миңден алыныптыр. Ургачы бар. Канча болду аке? 16,5 алыныптыр. Канчадан болду козу бар? Сатып аптыр. Тугандар. Канча болду аке? Сатып аптыр. Ургачы бар. Бул жакта да көп койлор чыгып кетип жатат. Канча болду ава? Канчадан болду? 27ден? 27ден дейт тугандар. Канчадан болду аке козу бар? Аке, канчадан болду? Сатып аптыр. Козу бар. Айерден балдак сындырып кетет экен. Канча болду аке? 12 миңге алыныптыр. Канча болду аке? 18 миңге алыныптыр. Ургач экен. Канчадан болду аке? Канчадан болду? Сатып аптыр тугандар. Канча болду шеп? Я. Билбейт экен. Канчадан болду козу бар? 12 миң. Сиздикичи? Сиздики? 12ден алыныптыр козу бар. Канча болду аке? 15,5 алыныптыр. Канча болду аке? 15,5 миң болду. 15,5 миңге алыныптыр. Арашан. Канчадан болду аке кочкору бар? Канчадан болду? 20 миңден алыныптыр кочкору бар. Канчадан болду аке? Козу бар. Канчадан болду сиздик? 15ден. Нарық козу бар канчадан болду? Айткысы келген жок анягы. Канча болду аке? 2,30 миң бе? 2,30 миңге алыныптыр. Канча болду укам? 25. Ургачы ба? Ургачы 25 миңге алыныптыр. Кочкору бар канчадан болду? Козу кочкору бар. 25ден алыныптыр. Козу экөө 25ке алыныптыр. Үчөө? Үчөө 50 миң сом, 350 миң. Канчадан болду аке? Канчадан болду? 13ден козу бар алыныптыр. Канчадан болду? 13ден. Сиздики чишеп? 11ден алыныптыр. Наркар 13ден тугандар. Аке канчадан болду? 41 миң, 41 миңге алыныптыр. Канчадан болду аке? Айткысы келген жок. Канчадан болду аке? 16,5 миңден алыныптыр. Канча болду аке? Сатыбай калыптыр. Канчадан болду? Билбейт экен, бир очко бар алды деп жатат. Канчадан болду туган? Канчадан болду? Сатыбай калыптыр. Канча болду укам? Экөө же 25ден бе? Экөөнү 45ке алыныптыр. Аке канча болду? 40 экен тугандар үчөө. Канчадан болду? Билбейм дейт. Канча болду аке?
Ha, narxı var. Qanchadan bo'ldi aka? Qanchadan bo'ldi? 19dan mı? 19dan alınıptır. Qo'zi qo'chqor var. Qancha bosh? 4-5 bosh ekan to'g'anlar. 19dan alınıptır. Moğanınız qancha oldu aka? Qancha oldu onalarınız? Çoğun doğrunuz. Bular da 19. Ha, bu arada 19dan alınıptır. Aka qancha oldu? 16 mingden alınıptır. Qancha bosh? 10 bosh tishlarichi? Qartang 10 bosh 16dan alınıptır. Qartang deb жатат. Qanchadan bo'ldi? 22 jarımdan. Qancha bosh? 5 bosh. Tishlari qanday yo'q bo'lat? 4 tishlari. Qancha oldu aka? 13 jarımga alınıptır. Qanchadan bo'ldi? Qanchadan bo'ldi? O, qanchadan bo'ldi? Aha. 16, 18 bo'libdir. Qanchadan bo'ldi akalar? Qanchadan bo'ldi? Satılmay qolibdir bulari. Qanchadan bo'ldi aka? 25dan 22dan deydi. Ayolagандай ko'p bosh ekan, sanaganga yetishpay qoldim to'g'anlar. Jana jashlarini so'ray olmay qoldim.